Tobogan je sjajno zapravo odgovorio na rastuću potrebu za neformalnim odgojno-obrazovnim programima za djecu u gradu tokom ljetnih praznika. Kada škola završi, roditelji i dalje imaju potrebu da možda djeca provedu negdje vrijeme, da je organizirano, a da opet s druge strane bude provedeno nekakvim kreativnim, neformalnim aktivnostima. Od unazad 2 godine sada je tu i Festival Tobogan kroz koji puno drugih udruga može ponuditi takve programe za djecu. Tobogan, zamišljen kao aktivne ferije za djecu, je veoma dobar za djecu u gradu Rijeci iz više razloga. Prvo, zato što se zapravo prvi puta u Rijeci tijekom ljeta dešavaju radionice i različita događanja vezana za kulturu i umjetnost namijenjena djeci, u smislu da oni nisu samo publika određenih događanja, nego su i sudionici radioničkih programa. Djeca koja se javljaju također dobivaju jedan input da tijekom nekakve radne školske godine da se također posvete malo više kulturi i umjetnosti i u smislu publike i u aktivnom smislu stvaranja kulture i umjetnosti u gradu Rijeci. Mislim da Tobogan ovogodišnji, za razliku od prošlogodišnjeg, je narastao i to poprilično i vidim da će rasti sve više, da je sve više polaznika, da su radionice sve raznolikije. A ono što je mene strašno iznenadilo je koliko naši osnovnoškolci su sposobni naučiti kroz igru i zabavu u 5 dana. Meni je prva radionica za dečke i cure od 8 do 12 godina i bilo me malo strah. Ali kad su ta djeca došla i znaju upaliti projektor, znaju naći programe na kompjuteru bolje nego ja i Marle. I ono što se dogodilo prvi dan je bilo to da je crtić bio bez tona i da su shvatili koliko je ton značajan kad su ga, naravno slika je važna, ali ton je, pa za mene muzičara ton je još važniji. Danas se nalazimo u parku Vladimira Nazora u Rijeci gdje je Dječji zbor KAP održao jedan odličan koncert zajedno s gostom Damirom Urbanom, sve u sklopu festivala Tobogan koji organizira EPK 2020 Rijeka. Evo, bilo je odlično, ludo, veselo i živo. Oni su zbor izvrsnih pjevača, vrlo talentirane djece koji imaju sve predispozicije da jedan dan budu profesionalni glazbenici. Bilo kakva svirka na otvorenom je super svirka, pogotovo u ova topla vremena. Odlično mi je to i nadam se da će se taj Tobogan nastaviti, da će se ovakve manifestacije nastaviti u gradu i da će se otkriti novi prostori, novi parkovi, nove lokacije i da će grad živnuti još više nego što je do sada. Možemo biti zadovoljni iz razloga što je naša publika zadovoljna. To su primarno djeca, međutim tu je bilo i puno roditelja, puno nona, nonića i stvarno, eto, mislimo da smo se ovih posljednjih 12 dana super zabavljali, naučili smo puno stvari koje su klinci imali prilike i prezentirati i to je ono što je najbitnije. Želimo djecu učiti da postanu participanti, da postanu sudionici kulturnih programa i mislimo da smo to ovo ljeto postigli i evo, krećemo na spremanje 3. Tobogana. Super je da cijeli grad živi i da su djeca, sva koju znam, bila negdje i pričala i puna impresija. Tako da Tobogan mora preživjeti, pa bar jedno 25 godina. Tobogan!